kako se stvarala Republika Srpska. Ratko Mladić. Genocid, zločin protiv čovječnosti, kršenje prava i običaja ratovanja. Radovan Karadžić. Genocid, zločin protiv čovječnosti, kršenje prava i običaja ratovanja. Goran Hadžić. Progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, istrebljenje, ubistva, zatvaranje, mučenje, nehumana djela, deportacije i prisilno premještanje, okrutno postupanje. Biljana Plavšić. 11 godina, progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Momčilo Krajišnik. Deportacija, prisilno premještanje i progon. Nikola Koljević. Ubio se na Palama 16. januara. Radoslav Brđanin. Progoni, mučenja, deportacije, nehumana djela. Dragomir Milošević. Zločini protiv čovječnosti. Zdravko Tolimir. Predmet je u žalbenom postupku. Stojan Župljanin. Ratni zločini. Ljubiša Beara. Predmet je u žalbenom postupku. Stanislav Galić. Uloga u kampanji snajperskog djelovanja i granatiranja civila u Sarajevu. Radislav Krstić. Pomaganje genocida u Srebrenici. Miroslav Kvočka. Progoni, ubijstvo i mučenje. Milan Lukić. Okrutno postupanje i istrebljenje. Sredoje Lukić. Pomaganje i podržavanje zločina. Dragan Nikolić. Progoni, ubistva, seksualno nasilje i mučenje. Momir Nikolić. 20 godina zatvora. Dragan Obrenović. 17 godina zatvora. Duško Sikirica. Progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Damir Došen. 5 godina zatvora. Dragan Kolundžija. 3 godine zatvora. Blagoje Simić. Progoni i nehumano postupanje. Milomir Stakić. 40 godina zatvora. Duško Tadić. 20 godina. Momir Talić. Preminuo za vrijeme boravka na privremenoj slobodi. Stevan Todorović. 10 godina. Mitar Vasiljević. 15 godina zatvora. Dragan Zelenović. 15 godina. Radovan Stanković. 20 godina zatvora. Miroslav Deronjić. Preminuo 2007. godine. Dragoljub Kunarac. 28 godina zatvora. Mlađo Radić. 20 godina zatvora.